Allô, allô. Maman, j'espère que t'as pas oublié de mettre le chocolat noir dans tes courses, s'il te plaît. Merci. Duhagarike guhangayikishwa ndetse no kwibuza kuba twakwirira shokora. Hariho benshi bibuza cyangwa se birinda kurya shokora bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye zo kurinda umubiri wabo. Birashoboka ko wenda wakwirinda kurya shokora kugira ngo utagira ibiro byinshi, utagira isukari nyinshi mu mubiri, bitica amenyo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Gusa shokora ndimo kuvuga ntabwo ari shokora iyo ari yo yose. Hariho amoko atatu ya shokora. Hariho shokora noir, shokora blanc na shokora ore. Ariko shokora ndimo kuvuga ni shokora noir, ariyo shokora y'umukara. Uku guhangayika rero ntabwo kwari gukwiye ndetse ntikwari gukwiye no kubaho. Kubera ko shokora noir cyangwa se shokora y'umukara, ubushakashatsi bwerekanye neza ko ari ingenzi mu buzima bwa muntu. Iki kiribwa cyiswe izina ry'akabyiniro Remain de Dieu gifite bimwe mu by'ingenzi bishobora kutugirira akamaro mu buzima bwacu no mu mubiri wacu. Shokora y'umukara irinda umutima, ikarinda ndetse na za arteri. Bitewe na antioxida cyangwa se ibiyigize biba birimo, birinda ko umuntu ashobora kuba yagira ikibazo cya AVC, accident vasculaire cerebral. Ibyo byose ni ibikubiye muri shokora y'umukara. Ibyo bikagufasha kukurindira umutima kubera ko iyo irinze arteri, irinda iyo mitsi ivana amaraso mu mutima iyajyana mu bindi bice by'umubiri, bigatuma umutima utera neza ndetse n'urwo ruvangitirane rw'amaraso ava mu mutima ajya mu bindi bice by'umubiri bigakora neza. Shokora y'umukara yongerera ubushobozi ndetse n'ingenzi ku basportif, abantu bakora siporo bakoresha imbaraga nyinshi z'umubiri. Iyo uze gufata amagarama 40 ku munsi ya shokora y'umukara, bikongerera ubushobozi n'imbaraga zo kuba wakwinjiza amakalori ushobora kuba watakaje. Shokora y'umukara kandi ni antiride, no kuvuga ngo ni irinda uruhu kuba rwasaza. Shokora y'umukara igafasha ku bantu bagira ikibazo cya hypertension, umutima wirukanka cyane. Shokora y'umukara kandi ikaba yongera ibitotsi ku bantu bagira ikibazo cyo kubura ibitotsi. Shokora y'umukara kandi igafasha ku muntu ushobora kuba agira ikibazo cya depression cyangwa se kugira agahinda gakabije. Shokora y'umukara ikindi kandi irinda no kwibagirwa. Shokora y'umukara ni nziza ku bagore batwite kubera ko ibiyigize bituma byongerera ubushobozi placenta cyangwa se nyababyeyi. Abantu bakuze si benshi bakunda kurya shokora. Gusa ni ingenzi ku buzima bwabo kuba bafata shokora y'umukara. Ubushakashatsi bwakorewe muri kaminuza ya Harvard bwerekanye ko kakao iri ku rwego rwo hejuru mu gufasha imitekerereze ndetse no mu bwonko bw'umuntu. Nicyo ku bantu bakuru wenda bashobora kuba bagira ibibazo bya Alzheimer. Rero ni iby'ingenzi ku bantu bakuru gufata shokora y'umukara amagarama byibuze hagati ya 30 na 50 ku munsi. Niba rero ufite papa, mama, grand-mère cyangwa se grand-père, umuremere ntibibagirwe kumugurira agatablete ka shokora y'umukara. Ingenzi ku buzima bwabo uzaba ukoze. Murakoze. Yari Ishimwe Vanessa kuri Trumpet TV. Ntimwibagirwe gukora subscribe, like, share kugira ngo mukomeze mwumve byiza byinshi dukomeje kubategurira hamwe na Word and the Great. Murakoze.